nismo ništa stekli, sve smo sami radili rovove i sve, jer bilo je sa 3 strane su nas napadali četnici. A najgore je bilo ovo brdo iza mene. Debeljak je bio strateški važna točka, a bio je Petrin, ovo iza mene, to su četnici držali, i tamo sa strane Ljubče. Ljubče gdje su Maljutke tukle, Maljutkan su nas tukle s tenkovima, sa svim mogućim sredstvima, i mi smo izdržali te napade, obranili smo sve. Bilo je, non stop su tu tukli, non stop je napad bija tu. Nikad nije bilo mira, čak i kad je primirje bilo, mi smo imali smo puno napada sa Maljutkama, sa tenkovima, sa minobacačima, sa svim mogućim. 90. smo mi preuzeli kompletno tu dija i zadržali smo do kraja. Onda jednog dana je pao Debeljak, tako da smo ga isti tren vratili i zadržali položaj. Znači, četnici su pobjegli, ostavili su hranu sve tu, ali smo mi bili toliko jaki, toliko snažni da smo uspjeli maknuti. Lagano. A najviše upečatljiv je kad smo vratili Debeljak, kad su četnici zauzeli Debeljak i uspjeli smo ga vratiti u roku 10 sati. To smo ga uspjeli vratiti. To je najbitnije što je bilo. To je najbolji, to je snaga bila naša i tako. A bilo je, nema dana kad nije bilo teško. Nismo imali rovove, teško je bilo doći, nismo imali puta, išli smo na noge, pješke smo dosta išli i poslije toga smo malo put napravili i popravili smo bunkere i bili smo onda jaki, čvrsti. Imali smo i automate, mitraljeze i tako. Brojing je bio tu sa strane. Što će tvoj služiti? Ugasi i izdavi.